Dr. Pacha Joseph. Healing point of the week. Sorry, health news of the week. Sompa TV ahwefo nyina. Saturday bia omoji bre na omohweye. Sompa 98.9 and Sompa 93.1 ewo Facebook. And Sompa TV Ghana so ewo Facebook. Health news of the week ni dia dodo na aba. Dr. Kofi Asare Ansa Upper East Regional Hospital say yamfa say akra bia wo say wudi we me no. Akra bia e wo say wudi we me akra no. 3 months bia wo say wudi we me akra no. Na say wudi we me akra na e wo say time na wudi di we me no no. O hya nenso. Na time 3 months time no wasan adi we me akra no. E say man kra no e look healthy. Na say undi we mo ma na kofa implications bebre dia brain kra no. Dr. Kofi Asare Ansa, our physician specialist, Upper East Regional Hospital, and na news we ebaye. Doctor, Sefi Boafonso say, was a Ghana for your shining, say, so who say, I do who knew to answer the phobia when you pay journey. Nasa when Nasa when you're comfortable, was a local hospital. Ebiana ya ruby and ayin kaye na se wan ko na se yare mu ye de na de kode a na wo ha wo ho e ba sa na yare bebre e na wo frefre mount se wo ade foforo bi a ye Newton e wo system ni ma e wo se ukọ hospital na ukọ cheki Dr. Kweku Afriye enso amagana for one and say plastic rubber ye de chichiri kenki anase banku edi ni wo fia na de ye to nyina no enye chemicals bi o ma se adwane ne ye hye na se chemicals ni free rubber ni udi to rubber ni na se free rubber ni mo ba adwane ma enye ebe ha oni padwane wapomodin enti plastic rubber se ye de chichiri kenke ni banku ni nwane ahodo aka ni nyina no doctor se enye enti no ye njai to sai yapomodin NCP na NCTA Ghana Physiotherapist Association so they aba say evidence bia no no me prove say sex position no akofa stroke bi abra obia evidence bia ni hono ma be ma wa prove say yes so we sex position we ya e mo wanya stroke ana say ya rebi bibia ni hono ma etesa over 2000 through 23,000 and HIV are real. 6 months yeah. Nipa 23,000 and HIV are real no. Dr. Steven I see adult. Say was say obiara e hospital na kokokunu ne health status HIV are real no. Say aka na me pa wo man mu kofo bebre. Last week me news bi say 23 SHS students 27 enya HIV awotro wasiya yo nkran makomako 27 enya saya rewe ena say 23,000 just half of the year keke no yenya 23,000 na omanya saya rewe enti say wan kwhwe wo health status anase wan kwa check wo HIV status na wo hu saya rewe because eba wo ma obo no ma enya first time no be hu ebia nsesan ebia je say bia e kọ nanim anase mre ni kwa kọ nanim asan wo hu symptoms bi enti Dr. Steven na yisi ado say obia nko hospital na onko check egg eye adwane a eye pa ema obia Mrs. Comfort ayerewa achampon na ede atudwa say ema nkofo nka say oba anyema ye ma wondi kosia eye even enkra wo se e mo kosia eni kwan se di hye yetiri mu se oba anyem na wodi kosia ebe ma akra no anya yare bi ana se oberane ana se akra no eba be ye kronfo eye asem omo ka se lactating mothers bia no se o ma akra no fo na se odi kosia be ma akra no abe ye kronfo da achi ana se woni no ba be ye kronfo entisa kosia ya ade a e wo se akra ne di me din de dache hima me na me di health news of the week in April that's a ne the best share okay e that's be free now we say you can say almost say I healing points and ya de bro baby I will be and healing oh ya say wo hey we say almost say physiotherapy for they say doggy style enya dey
but the mic na why Raspo a master evidence bia no hono ma prove say doggy style a master you yate e do mase and healing point no ye dey call ewo board no so na ya ba be kire how a nipadua no efa so edi pain ahodo edi bre wa bra every eye baby aya on edi ba na eno ne friend say referred pain tie na topic na referred pain na referred pain ye ka say referred pain na ya obi a wote ewo nipadua ma bra baby a efri a eba no enye hodom na oya no eden efri ti for example say bia uti betima aye oya na uti na aye oya no enye uti na nkasa na problem ye de efri na emom no problem ni firi nipadua ni mu baabi ana say ye ka say bia obi wo say bia sisi ye ne ya ne sisi na ye ne ya no baabi kura ama ne sisi ne ye ne ya na enfri baabi asisi ne wo na emu bia na efri nipadua ne baabi ana obi wo say ne nantu ye ne ya anantuo na ye ne ya no aya na wanhwe abeka say bia efri nantuo na so na enfri honom nti enne healing point na ye kwan sonko so de mesro so be ne se obeba wafidie ne so ana se obeba ukasa fidie ne so na etimi ama wahu sene ye pese ye kire no live on your TV Sompa TV ewo multi TV decoder ne so se wo hwe nipadua kwa na se na tie na ye Facebook no se ye Sompa 93.1 FM live ewo ye Facebook ana fe Sompa TV Ghana YouTube no so ye Sompa TV YouTube no ye Sompa TV na se wo hwe board ya say na nipadua na nkasa esitie se nipadua ni ya uhune sei no ma memba mu na nya kese okay enti ohwe se de nipadua ni sitie na eti se ya fan se ye yi nipadua akwa no efiri ho a nipadua no skin no ne mozo se nam no ye yi firi ho a se ne ba be ya fan se ye firi ho sei ti won say aye skeleton no nipa ne yemade no mo ne ade ena aba na membiem ne hwe se ne esiti angasa now se wo hwe ne ye na se MCR zoom abo se akoma ne da inside a ebo akoma no eda inside a ebo ma me ne kese kakra obetima adwane your life ewo Sompa TV ewo multi TV decoder no so Sompa TV o multi TV decoder no so na se Facebook no Sompa TV Ghana se nipadua no se netie na baabi a ene ba bedi hu nkomo so far as referred pain concern yeyem ha me say bro ne beka se abdomen ana se o de batwi ka se beka se oyefunu mu edi saa yefunu we mu no organs ahodo ewo mu no for example o hwe nipa na yase ya nipa na nsoro na ewo ho afi ufri na nsoro na wo se colons kese no ewo ho nom saa colons we na ejanan ne den etenam afi ba so kakra uhu nipa ne liver ufri ne liver no so a uhu nipa no ne stomach na nkasa we na stomach na nkasa no we no na baabi a nipa no edidi ema ekoguo ana afi o hwe enfin nkasa no inside ho na wakrawa wo wo lungs edisa akrawa we no eno na nyankopon aye ade bi it is a protective bi ebo ho ba because they very soft say obi tia so I can ahawa no direct sa unlike we yefuna obetimi amiami ayefunu ade hadwen but wo lungs no empesa friends aggressive pressure no intino shakage no musa now sa organs ya maka ho asem nyina ya me ne sa chechire wo yefunu no mu no se mfomso obam a aya ede ya ono ekọ baby different na mame hyase efan free brebo no sei na brebo ne tie mame bie mu na nya kese na ehu niye okay yeah I think say we dey a very big enough brebo no enie na wo hwe brebo na brebo no kese pa no ewo onipa bia wo nsani fa so entimi mi gina ha me sei me nsani fa so sei ho na brebo no kese ye den ewo nti wo hwe image e wo screen so ya wutimu se enipa ya ohwe brebo no kese ni na ketewa no ekọ ne bonkum so anytime bia brebo we ebenya brebo mu yare bia wonim
say hepatitis so say cirrhosis so say enlarge obrebo na kese ana yare bia ba mu bia no ade ba ko a e wo se wo hye no so say referred pain no enka won say kan under normal circumstances no enka ham say mum na wo sanka wo te yaw no be ban sa won te yaw no wa ha o won te yaw no wa ham say wo de ma me fa ni padua no ne honam no enye den enkata so ne ehu baby abrebo no ne location no okay ti say be ni padua honam na akata so enti won say abrebo no this side na wo e hye inside sa enti ka o sanka ham say won no fona se sa na sanka wo te ya nanso referred pain no nti enye sa na tie na mom yaw no ebeba friends o right arm and as a right chest enti nipa no ne koku say ni fa so ham say no na yaw no beba referred pain and he say yaw bi wo wabeti nifa and as a one san nifa o arm right arm if you're having pain over there and as a right side of your chest having severe pain over there mostly no pain na e cause no say unya accident bia na unya sa pain no e wo hodoma aya na efri liver which is maminyi honam ni free ho na yenko internal organ no uhu liver no so the biggest part of the liver no our right side into no a referred pain to your right shoulder and your right arm. That is referred pain number 1. And it is a hot na say unya nya accident bia biambo now it is a won say ni fa so say won say ni fa so won sa ni fa so anas wa beti ni fa so we shoulder right arm and as right side of your chest and what pain over normally na ya na be say we do any bebu liver because liver no when it is a problem a refer pain no to this part of the body na make sure no now liver no as a pain no organ kitu bi wo ham say eye ketekete pa na sha ma me investment me biem ye na wahu organ ni ya okay yes I think say they are very big enough your final close shot now ubehu this particular organ no and e show ketekete pa no sa organ we say na ye bodwuma na it say pe once ade kukuru abi wo ha ma mimi aso na enya color bi ha my green no naturally grass na tie and your friend say bodwuma no yes and na aba be she eye we no ase na se sa ade ya my green ya eye bodwuma no se no so enya mfomso a automatically it give you the same referred pain just like the liver. Said the liver no emma refer pain to your right side of your shoulder, your right arm, and then right part of your chest no. The same way now oga bladder no so enya problem edeba. Make us last week and last 2 weeks. Woman be a share no kumase na o sa wanya gallstone. Gallstone ye den efa say cholesterol bi a abonkruwankruwa ananyoma bi a yete say mobile seso ya aba ubonyumanim na bonyuma no ewo honom ya ye ne sese edi enuane bi te say fat srade namnom ne ade ananka kogu so na etimi ama no amfa hawa mreye disade green ye nwunwe friend say bonyuma no eno no dwumedi a edi no ebi no na enam say bonyuma no ene brebo no ye adwuma ebom pepepero entini ese brebo dance wan hwe ne obetimi ama bonyuma no apaye gunga blada no ba na ye ayinsuo green no paigu enam no ho a ebetimi ma na ye nyonyo pa eno nti saa de no enfomso bemu a mostly no gallbladder the main problem pa ene se ubenya cholesterol anaso ubenya friends gallstone ubenya mobile bi ewo mu se koba ne saa number 1 we symptoms na de be ma oni nyina se ne so te wontimi ne di wontimi nda ne honam ye ne ya ne ade ne nyina you will see say won sani fa so ebeta ayo ya o right side of the chest ebeta ayo den ayo ya say dem peli forecast say ka o denti ana account the same thing say o gallbladder no can automatically your liver will give that kind of referred pain no to or right side of your chest, right arm, and then or right side of your shoulder. Eti na wa hye no so no. So now ya ba be hwe referred pain mienu ya oya obi a yete wodi padua no ba bia anya ho na ya ona nkasa free. Na emom no oya no efri woni padua no inside. Yenko another organ so. Yenko another organ so. One with our organ we.
ma menya ne kese na hwɛ me ba cho betima adwane your life e wo Sompa TV Ghana e wo Facebook Sompa TV Ghana e wo Facebook ana afei Sompa TV e wo YouTube Sompa TV e wo YouTube aya na nka wo sanka omofa e wo 21st clinic page na so be 3 weeks ni de bia mete ya me se na Facebook live was 21st clinic sana omon mami say si form ya everything technicians no dey bibia be fine yefunu no anyway when your friend say yefunu say wudidi na ekọ woni paduan mu a wodi aduane hye wanum na efa wanum akoto a ham si de di nkan betena na saa yefunu we say no aduane ne kotom na nsuo bi etimi apia ba hydrochloric acid etimi apia ba na ababa yam no kakra ansa na toa so na feda digestion ayeden akoso na udidi pe na emu abie na aduane no accept aduane na receive aduane bebre na udidi receive aduane mene ewie a na wudidi biwa na akatum ansa na ye ho adwuma na emprepi no se obi ohonma wondidi ye na wo richingam obi wa wondidi ye no wo mene tosuo obi ohonma wondidi ye na ye kan say no energy drinks obi ohonma wo kire no ho come too much inti yakoba ne sa hydrochloric acid no epuba the moment aba minute osuo no what does we dey only dio na the hydrochloric acid na e ba se be twa aduane ayamaduane so na enya maye ntina amani pa na ba benya osa hwe ba bia yefunu ne wo ma menya ne ketwa ne hwe ba bia yefunu na eda nkasa won ba bia yefunu eda no hwa nanso eto de bia apart from say obete yaw ewo yefunu mu obi osa obenya osa ne wi obete yawo ni efunu no mu hwe ba bia ya no eto de bia etimi free ba instead of say be free we yefunu aba no we nipadua ni o aha ye nipa nanim me dan ni nipa no na hwe ba bia ya no be free aba hwe si wa hu ebi ho awtimi benya yawo no ewo ha me sei usisi echi back pain lower back pain of course nipa ni sisi no ewa the chi na ewa e free ase ha ko ni na the back but specifically we are talking about lower parts of our back no nipa ntimi benya pain pa wo honom adentra yefunu no ma me san dan nipa nanim na hwe ba bia yefunu da okay if possible ma me nya ne kase mo na hwe ba bia yefunu da aha na nka yefunu da o aha na yefunu no eda yefunu nie nanso yawo na de ba de bre wa ha no na chi yefunu da soro but the pain no eba ase na dia because of nerves nerves no and essence and we nyina na some of the nerves ni bi enti wo nerves no ebe so complicated say some of the nerves apart from sciatic nerves na we no there are categories of nerves bebre enti sa particular nerves no ede wo pain no be free wo yefunu no mu eye osa no wo ho no na ede aba eye usisi nachi ahamse lower back pain say na obete yaw ewo hamse because of say won sa anwoma we nerves we nerves na dey say green no and yellow na sense mu no e bet transport pain no ede aba wachi hamse am oba benya severe back pain tinkofo bebre ho no mo osa aye specifically no aye dodo na osa aye osa e title aye free wonsuro no mu no ankasa no itimi ema this particular part of o body no aye o sisi no ne soro ekoso kakra no wote yaw pa so ulcer dodo na ulcer na say stomach ulcer no etimi refer pain from stomach na dia ba wachi it is obi wo back pain pa na we treating with painkillers we treating with you can say any form of pain bia massage ni ade a nya na be manako na imom de be manako ne say obesa sa dodo na ulcer no ansa na nipa na timi enya ahoto ma yenko another form of pain I no so ebe nipadua ni mu a aya na sa pain no enye ho na ifri ma me fa nipa no ne honam na enkata so bio na mintimi nkire wade e wo ha me sei okay nipadua ni nie me de ne kosoro kakra mpa cho hwe okay wo ha me sei no any friend say anantu bruni friend say calf enti calf ha me say most at times na ya na omo sciatica na omunya pain ho pa severe pain pa
ɛno nti sɛ enipa nantu amembie ne aha enipa nantu ha me sei wo radio so a anantu ne ye efiri nkotodwe ho no nkotodwe na chi no eba form namtofo bi na ewo ho no eno ne ye kan se obi nya pain pa ewa ha me se severe one na nipa no oni sciatica enya sciatica na ye no bet onya pain on and off ewo ho ma hwe ba bi ade wo na so hwe ba bi a pain no efiri ade kora e ma yaw no eba ne calf no no hwe ba bi efiri nya abotre ma me pa hwe ba bi efiri wo hu eye ne nantu o gis na chi be pain ni firi sei na eba ade kora no wa ha na ade kora na wa ha no ma menyi nipadua no honam firi ho na hwe ade kora wo ho no good me yi nipadua no honam na front ye made ni nie intestines no yes right now no ye wade bi e friend say ye can say pancreas. Okay, your idea friend say pancreas. If I'm not from a crab, but some young can say no pancreas. Pancreas, no, and no, a share boy, a my in your diabetes. Because anytime be a starchy food, you did me and yes, it's your money, I don't know, be releasing insulin. Now, my diabetes, a control sugar in my because sugar down your cast away the pedium, you know. Yes, you want a limit. Say, oh, my sugar crack from too much, and so also so. Another condition de bro and as I say a high so e ma obenya high sugar and we know we here moderate e woni pedue ni ma ye wo susu be da ho sa pancreas na e wo uyefunu no na chi sa uyefunu na udidi gum no tama na me kan o sana asem no organ na me kan wasem no yes stomach no na chi e na pancreas no sa pancreas we ho banfom so ana se nya ohawa hwe ba bi e wo aha na pancreas no wo Metro radio for na radio for pancreas no ewo eye uyefunu mu uyefunu na udidi mu no na chi nanso se sa pancreas no enyamfom so a ba bi e de yaw man first one pa no eye wonantu broni friends e calf e homom na de ba so pancreas no she u stomach na chi sei nanso be refer pain no e de afiri ha me sei ya de aba wonantu ha which is my nano wonantu ham say ena beba say enetie albeti ya unti omo diabetes enyina na beka ya there was a time and pain severe pain what this region eye wonantu ham say on and off enwachi ena with diabetes here den e bae so wo honum na once a who bia no woni sciatica but wunya sharp pains bi e wo calf honum a likely say bia na oyenya issues with your pancreas and so was scan ebetimi aboa and also sugar level test ebetimi aboa ma especially over that borderline or diabetes wetimi ehu kwan a de befa so na moama benya diabetes mamenko the next referred pain and also so ye ade a say eba wo so a na ya na wo tin ba bia wo tin no enye hopote ena mfomso no wo we a healing point ena ye de bro na healing point ye dwumadia de bro memenda ebia na enne na ye de twato aye na nopa yankopon eye adoma next week na de be bro eye memenda ewie bia donko which is 1 p.m. on Saturdays na ye de repeat no e de bro Sunday anwumre 7 p.m. dwumadia we de hwe ekire apomudin mu ekire yare mu ema ye boy ho ban efiri yare so na be ya ye benya eye apomudin sense so one two ni peduase a aya na de say obete ayresase because we are making say no adentina me pancreas che me yefrum no ho a na ho be ban ho so na de ya obebre me nan a esi fom no ho a se wabeti ni peduase se afa de obi kan sa oba beti ase 21st clinic bidibidwuma free na ho na efa sa dwumadie we ho eka ya Saturdays bia no across so many radio stations Connect FM water crowd FM dwumadie we live Dynamite FM water kwa FM dwumadie we live Oko FM Nkoko Eastern FM Okofridua Nige FM eye ejura ana afei Fabia FM enso won kranza Asta FM ene ajenkwa FM otechiman Ewiase FM so wanchi Winners FM wo Sefide bi so ana Rainbow Radio wo dwabo so
Catch FM brekum sunyane ana Sompa FM enso ewo sanso na go so fan life ewo success FM e dia amanfo etiebi okokuma senso aye Sompa 93.1 NFA ama amanfo etiebi na fe okọ Accra eye Power FM enso efa dwumadi we life e de ama amanfo so atibi na yenko referred pain etoso I think say my yaye gallbladder yaye liver yaye stomach and yaye pancreas nti yaye 4 referred pain by organs e woni pedue no ba bia de ya no kɔ no enye ho na aya na yare na mfom so no ewo maye nane nipa ni sei as usual hwe se wo hodom ana se woni obi wo ho no otai ka se hye mpacho de me ye no hye no so pa ye obetima adwane your life ewo Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ewo Facebook ana Sompa 93.1 ewo Facebook ana se Sompa TV ewo YouTube okon onipa bia okon bonkum so ana wapantan ye kase wapantan a eye ojo ojo on ana se if I say yes what the ojo I think say so yes we showed on the left one and our left arm eye won sabonkum so se wo ho na utate sharpen e wo ho we no make no nyese wakonya accident bi an obi di ade abo bi akudi samoni bi ama obi abo ani so eno de ba ne sa enye de make no eno ye minus it na mom no bibia nye wona wo kon so wo ye okay but all of a sudden no na wote yaw sonko ewo wo left arm and I say wo left shoulder and I say wo left chest okoko bonkum so and I say wapantan o jaw left side no wote ya wo hono ma eno so ya na ye organ we da chi hema twene ni behwe aya na we ma minyi nipadua no minyi honam mfiri won nka intestines no watimi ahuni ye good ehwe okay yes check my minya de we free na mpese wo hu organ ye pa okay ni layers ni bi free so yi layers ni bi free so na etimi abaclare modular okay all right still na my minya we so connective tissue and free so yes okay so we are talking about the heart omo amanya eye heart attack da no mo manya heart attack da no omo te symptoms we are making refer pain ya me kire hu they know enipa wakoma ha ne wo in nerves we nya botre ma me pa pese ben kire men kire akoma no yie na respiratory okay when you respiratory in frame still na no nerves in frame okay enti we dey mahwehwe image na media ma enti akoma no da ha me say unya problem ewo wakoma mu a unya problem ewo wakoma mu a mostly no aya na ifri e the pain no e de ko eye wabeti bonkum so ana o arm or left arms ana say with left shoulder ana say with left jaw and sometimes with left side of your neck and to say oh hodom na wo high bp make us say wo diabetes sorry wo hypertension na hypertension na wo no all the time bia no aya etai kosoro na ekodum pempen so say ukohu say wo nerves no ukohu say wakoma no ebo na wote ya wankasa soronko ewo ba bia makire ya emfa wakoma yare no endi agro emfa bp no endi agro because we did agro wan hwa obetime nya heart attack which is different from normal hypertension bp na we den wonimu no eno nti no she no say anytime bia odasani wo ho no ma
Yes, akuma na aba no. God no go shame me. Akuma ni and ebo rest for the new. Hey. Case in who. And akuma na ebo ho no. But your fan close shot na screen okay and ebo ho no. Enti wakuma we say no. Ebo yi. Se koba se mfumso bi aba ho. Ekoba se is being denied with oxygenated blood I guess home pa and I say moja pa mframa pa wo mu no moja mframa pa wo mu a chekwa nipadua na kwaya ni ba bia no se ekoba se wo de no entimi ankodu akoma ni mu yi a na wo san so high bp ne nyomanyoma bi ka ho a ubewu sa atoanse na no won sabunkum so wabeti yes left side of your shoulder, left side of your chest, left side of your jaw unya severe pain e wo hono. And so unya that kind of pain no na on and off near there men friend agro e wo say we take good care of your heart hwe bia asa nipa part na ye ka se unya oya no baabi e wo na hwe baabi akoma no wo e far away nanso e ho e na de akoma no nya problem a wabeti left ene won sa left ene wo jaw left and edeba mama for the last part of we no so embro o last part of referred pain and fambro eno ye referred pain na ede transient ischemic attacks edeba se wo honom na ubehu se utifa edwaw anase wani echi ewoso saa na ejai anase wano manu baby a de mesato yi na ehopo so woso a obi wo ha o se nanu na etime woso saa na ha na pejia kosoro sei apejia kosoro sei na anwansa ka atum e ba ne saa organ we na refer pain we e di amount saa organ we kra me yi ni sei asemu organ is how when your brain is deprived of oxygenated bladder, you will begin to have symptoms of you can say strokes, early signs and symptoms of stroke, which is transient ischemic attack. Etiano obesha sese ubinya adwene wo ha be wano be wo so wo ha obi say say good luck obi say bad omen you yate be the medically enim say sad no yesa na wano adwene wo ha to na wano sha say wo so wano wo so na peja sa na wani achi bo se na wo so na wo say a good sign of a positive omen or say positive good luck o wan hwe ni ya oba benya stroke amano aye so memfa sa referred pain si a yesu ne ne no emfa ndi agro de biarada fatu kotodwem ne hu se anytime bi a ya beba ni padua mu no uhia se obeti ase ba bi a ya no afiri ba ansa na self medication en predodo na no ye ko drugstore ko to painkillers ye ko drugstore ko to painkillers ye ko ye massage abra ye nim se ya we ne fi ha ne free no a wrong diagnosis, wrong treatment, and the complications of treatment now they ban a bit my worse. A son say, no painkiller because of Sana Usi Chia, ya. Be me who now or osa ya winimo. And the painkiller and enquire you in the pedianum. And they just unnecessary stress and they got to liver and then kidney and so. And to referred pain and yeah, they brought life on across numerous radio stations are EFA. Ene Sompa TV ewo multi TV decoder no so Sompa FM ewo Kumase ene other radio stations ye de bra no ene ye de ene discussion no ye de AC ye referred pain ya obi a yeti woni padua no mu a ba bia yete ya no enye ho ena infomso na say o ha no ye den efree eye healing point 21st clinic the sciatica expert ena e de bra enche bia be kwa ma so wo question bia obetimi afre na wabusa ba mamenka 21st clinic ho asem enchiro ansa na yakwa homa no so no 21st clinic ye na ye de kofa bai ye sciatica e de bai na sciatica no mame take opportunity on na memfa sa board we enka bibi kakra emfa sciatica ho na at the right time no me invite the chief executive officer of the sciatica empire
Now Ababe ye analysis na nkasa achro no when we say nya ya obi a wote wo to ase ne wo sisi achi besi fom bia na esi article empredo na obi nya ate ya no pe no a wobeba no na enye si article hwe sade we mame na nipa na chi na hwe ade ni nyina no na mame fa ahoma no entudwa ho we ni just by the way e be shada aba so just by the way me kira de kitua bia fa si article ho na later no Dr. Mafu Sciatica Research and Treatment Center no oba be kire enyoma bi nerves na ebini we nim nyina ye nerves bajo fa close shot na omuntimi ho we ye nerves ni bi say nerves no oh all right mama fa number no entudwa number no 989 which is 0247 989 0247 989 0247 989 0247 989 0247 989 and 0543 989 0543 989 0543 989 0543 989 but we didn't be our case free but we below case free no kra ma me na yetimi akasa me but we didn't be our case free but you case free trip on of East region me but we yetio that's ko program yi de nyame ase na me wo mi problem ba ku bi mi person bi sha doctor ne say me na se na me teacher form an kaga no eno so ya hope me shi emi shi che asa me di so bi for no teacher na se me pet broke na me dia to but eno so enu so sai eni wo bit me teach mu kakra ni the first remedy am fa so wa baby I want ni baby am wono ho wa we ba cho next caller we need baby I case free hello but we need baby I case free case free trip on or north east me pa cho next caller we need baby I case free what about so low TV no cry good morning no. Meet you, Casa Yetio. Oh, man, so Tio phone, main TV, no Tio phone, why? But your fat, let's call a man. hello About your deal, maybe I can free. dog me ba jo me din at the end na ebe some man to me as a mechi ehonom no eko me apa ehonom no ya na ho ehihye me pa ho ye me ya so me di a aduane ko me du na eba nsu kura na me no kura po na me o say udidi ana wo fe me go se me chi ehonom da me apa ehonom e ko so ka ke fi mi sisi e chi honom kakra no e ko hihye me pa ho ye me ya me tipin ne e wo ho ba me yefu nya me ya nya hwe ba me di aduane na go se na aduane ne ba nsu kura na me no ma ti ma di akura nya ma kono. I see. Now what hospital there? But and the last time I call no almost say symptoms of in Guyana the treaty air be divine and let BBI okay I don't start no die kakrana na very na ya hekwan de be faso but you did baby akaza free hello but you did baby akaza free o. good morning Morning, we did baby akaza free. but your friend matter Ada matter it you. make a free man search there but you me so me sorry na tabia na me family ni nyina me sisi vie principal me huad
And after she may try to me one the clock. What's around up a now inside eh? None inside. Okay. Okay. Oh, now if you saying But I'm more 23 years. the last time I'll check you BP now you're saying. But I'm not saying Okay. Mate. Now, we have now we see you from Kutu no and also we the worm ya chana. The worm so soon room. But me who ya check. Okay. But okay. Mate, you are no that change my church questions. I think so we have more time. But we did maybe I have fun for so. Me bajo we did maybe I me bacho se ofra na obomoden adum TV ni volume no so udum TV ni volume na aboaye bacho odi ba bia akasa free Marco Casaria me bacho yeti you via the side by the book me left no ya na hoye la pa na you this is the paper with left side I don't know some information that. Okay. Ati ase pa. Bajo odi ni ba bia akasa free. Me bacho odi ni ba bia akasa free. Bajo me kasa free se plan place no uzu. Okay, bacho yeti o. Bajo se me yaduma na se adwumaden pa na se bia nfa se breakthrough ka na se me bra na makoma no ene mimu na asa achime za na abeg abisi ene me ko tuji tumi sa no mentia se Na o mfie sei. Apena me ko Afina wo ko sei. I 29 years. 29 years. Me bacho bomodin ase obekọ hospital na omo hwa de kro na eyesa no age no e wo form. Me bacho what you say? Because this is the time where you need ahodi bia wo be hia wasase we so aye adwuma no satem na be hia with the symptoms na wo ka no e be hia say wo betu ana mo akọ hospital no aye series of test na etimi aboa pacha odi ni ba bia okaza free e pacha e frame extra me ka se free ankase mpacha etio e pacha o me sabon tunu from akuma no for side no ba me tin na we me ye otutu me e se me ho ande kro won sabon kum so Edeba onofo. Ekomechi kase wo bonkum so no. E ho ye me ya. Bonkum so. Okay. Na se nya onufu na mu na ye oya de. Me pacho e ya na asie na ye me ya. Asie no. Nti chest okay. All right. Na wo mfie sei? At 28 years. 28 years. As in the youth no. Nya issues. Me ate. Pacha odi baby a so ka say free. Pacha odi baby a ka say free o. Me ka say free kuma say free me kosi. Me pacha yeti o. E pacha wanya de pa se de odi fi me a baby a problems ni na free bar. Hello, good say na ka. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Bacho odi baby akaze free. Bacho sama sang se kumase. Kumase bacho yeti o. The program na best na baso na de na o chiche mu fa o ti fa na o jo fa no. Yeah. The left and far right na. Yeah. Na makuma side the one. The fan no me bua sa no me nufu no right me nufu no. Left no. Yeah. One ya me ya pa na account fa come nine be komono the fan sa me fan ni na left ni na no efri wa beti aba fom ni na what ate ya wo sasa na me bu ni na ya me ya pa okay the cry me tifano pa de bintini na kra ana me ya pa drama doa de metimi esa ko hospital
so call hospital at once. But they bet me I can't boa whilst I will boa hospital and say, also you free cold water and chilled water. You saw you know who nenom ho. And I was say we giant wa. Because this will be who doctor now doctor be cause okay, it's a bit medium one. Also we giant oil foods. Now we giant meat in so red meat. But just what I say. Whilst I will boa hospital in giant nephew. All right. But we didn't be a free. Hello. But you didn't be a free. But you got free. Okay, free. Oh, okay. It's just central for but you me pose pena me fe. Me so bon na pena me fe me. One free fine sir. Bon Left side of okay. Me no for me so We will be outside the fan at the pana. Open from a fan will go that one so fine. I went to me there. Okay, sample for one. But I find it okay. Until wait me at the fine, so now you share the best. So now, so call hospital now. Yes, share. Maybe a name free will lunch and I'm the many Susuno. Why? Maybe I want to what they are consuming so more on. Matode Moabe was still now could be fufro. Why? I don't quite offend I think I've been was waiting crabber 21st for near Timashama. But you did baby out free. Oh, so didn't baby out free. But your bus one word doom TV no. Now we're doing TV no now your team yakas. But you didn't baby out free. I catch one of the gifts, make a free before the Kofredi and Pacho, eat you. A patch, I am a woman who say the being mammy with you. After one being mammy, question of I know Dr. Sister here for no animalistic body. But you may not the amount why. Animalistic body. Uncle Penny Dimra. But you didn't baby out free. Hello? We didn't baby out free. Hello, good morning. Morning, no, last caller. Mpacho, no, Tanale. I hire Sompa healing point soon ye. Pafu from mommy. Pacho, we didn't baby out free. Hello. Hello, we didn't baby out free. Hello, good morning. Good morning. Men TV no kasa. Mpacho. No one I say I am many na pese GPO the thing. O de nyabutre na kire wa asem yi. Why na? Wosi wani na ye den say na ye. Low radio no, low TV no na me pese bete wa asem yi. Asem we say miti radio na mi so de bi e ka so bi afra wonum no ti ne kwa IMF no wodi ni ba bi e ka za free Bajo wodi ni ba bi e ka za free Bajo ka za free offense bajo eti o bajo ro fa na adidi ni miyem eni na muyem se tambe na eba se na esitie niya me san na eba Enti wo vie sen Bajo wato tutu eba eye wo ya na niya me ya pa okay mate bajo memfa course bia bio na nkoyen kura ha okay ha na dachi ma akasi ma no enkron enti bono tew so wonti mo tew dia afuma me na me ya me agise wa ne ma honya first caller no say ne namu odisi form na ehihye no or the blog on ade 5 okay 5 okay nti wase what the 9 si form na ehihye no this is the blog and I sense you know okay you yare bebre won metimo obi enamu ehihye ne sa apart from say bit my nerve disorder no e betimi aye friends saying diabetes symptoms unya diabetes na symptoms bitimi ebasa na nerves no so amekan no so timi e process wrong signals a eno nti na omomodin say beba hospital na yetimi ahwena na say mo betimi de 9 no so etieti amoba mu but in this case a ehihye na dwa no dey I think say
was so hospital and yetimi diabetes test and other test bi omo ne dwunso mu ne ade ne yehu ade property a e so that burning sensation no. Yes, next caller no say ba ko se na chisoro eye ne ya na wodidi nso ana ofe ono asemi yi no but na chi esoro no ebetimi aye internal friend saying organ massa referred pain no tie ebeye se obetu hu anamo na watimi akwa hwa ade property a eyesa yeah na ba ko se ne nsanye na ye ne tititi na ne yemu so aye blue. Okay, normally ni say da na yanda mboa se de moja sidi afusa ne ya nipadua ne pa etimi ma yeda sore ya na ye nane ensa tititi eno nti na apemfo se omunya anyem na omko hospital e ka kire so omo ndo musabonkum so nokure mu okwa Islam a omo recommend say Muslim ni papa bia ni ho obeda oda ni sani fa so nya nhia bi da Muslim ni bia oye Muslim papa bia no odidi ekura na ase komsheni eka ye no so which is obeda won sabunkum so ene wo medical benefit and it's a wutie me na se wo obi abeda sore na won nan no site GT a ade ba ko abeye na wo de aboa condition amana ba from say aya obeda consciously no da won sabunkum so wo left arm no that side of your body no e be boa ma circulation no aye better na timi enhance anasa ate empredodo a hu se won nan no won side 80 den so na if wetimi atu anamon so na waba hospital yetimi ahwewa etoso bio ayatai nante eye mobile barefoot walk barefoot wenya mba na onya gravels anase ensensan a wutietie barefoot no so betimi aboa na circulation etimi aye better na obi say ne half side nso ye ne amani wasting so half ne ya pa good enti ne half na o ka ho asem no e wo se otimi etu anamon no koye liver test no mo ne okotwa scan na yetimi hu na bia lab test ne nyomanyo bua ye check liver no ene pancreas ne sa weni na because sa enyoma no na ebetimi ama obi ne nipadua ne chest half no etimi aye ne ya no be say ne left hand na ne nofo na ne chest ya oba no okay ono nanka mepe na mehwe de we osika no ebetimi rule out friends saying breast cancer as a symptoms but akwa ne left side ni ade no so you be an BP ta wosro ana se motai enya ni subre ana ne ye ohwa na ye machine na akoma bo a e wo se otimi eco hospital na omo check ni BP o ma na ni akire na ye nhwe se enkofa akoma yare bia enfamra because most of times no saade no ena ya ema obi ni musa no ne left side those sentences no kan no etimi ema na eba musa obi se na koma ena ne right breast amasa wontimi nda ena ya mo wontimi nda ono mi na no abra ofre no ti enko next one so ena we say ne left rib and so asa we na eno so na make access wo obi a opefana na wahwe ni ye betimi aboa ma wanya lungs ena animalistic body wo say I say one nanam ho ye nyoma bebre timi ebasa normally no se ko ba se nipa no fie oye oba na okwo mfie duonum 50 years na bafa na ye de ahye menopause. Of course menopause timi ma that symptoms baby so ye a real symptoms of other conditions a here medical treatment ankasa nyoma ni bo no eba ni pedue na wonte asesa na wabo api hospital na wakwaji nchiremu by say obeye lab obeye diagnosis scan mo ne ade ne yehu ade property a wo de na ekososa okọ baby even government hospital kra na se yentimi amount satisfied explanation for the area wa wo ho kwan se wo siki other opinions okọ other facilities na yetimi hwe ne ebo because anwuma we nyina no eye nwoma yare hu ompe sisi ompe nada ompe se obeto mpofuru mu nti obo nkaye yare bo nkaye nti obo nkaye with sa symptoms we nyina nche se internaso de biara da o se utu anamo na ohwehwe ade kura eyesa na uyi firi ho no na ba ko se ase nani pese eyi esa na nani so bri no papa na ofre yeah the question is nanka mo interest wo mpa mo but unfortunately no obi TV na ma want we work as when ni pese yi ba is it say by force na when no what wa hu se e pese pia na ana say ya obi na wote ana hu ni say when ade na ekata when ni so no e pia kosoro na when eyeball na e show ana want me am bebre sa because of say na TV no frɛ na TV no volume was so nti anya
o complaints ni so yanko next one so when say baby e won it enenam na yefum say onya ne message na ye wo hu sa. Oh, okay. Last caller. Okay, into we say no be here abdominal scan. Sorry, pelvic scan. Say obeko hospital. Say 21st clinic na obeba. You bet me twa scan na ahwe adokra yes sir. E bi kra o ka say wo menses na obenya eba na bia na there's more to that. The wadwen ye obi afọ ba ho fibroid friends and ovarian cyst ne sa anwoma ni na no e betimi aye course. E betimi so abase bi kra mpa na enye bibia wan kasa conscience so na man basa ni tem bia obebu nsa bia na psychologically no wadwen approve for mo sa ade we bent na unso ni pedua nso aye ne sa tini nyina ne begina nhwemu a obetimi aye so we ye healing point na ye de bro ende sunyane sompa ama ye the fantastic technology is a few HSBR na MCR no I don't know school fees are we try no basa ya besunyane so Restford onso so aye no kakra kama na bone so kakra ye the healing point be bro repeat Sundays eye anwumre 7 pm bia be nyankopon ya me free next week no wonti enka anopa bio ye makwan ama ye prepare ways no for sports for no etimi aba no pa 9 na omopon a ewia 1 after news no near the healing point no e dia bro wonim say x plus y is equal to some passports so where y is known which is y is equal to some passports minus Mr. X no na wonim ba bia mefika akosi enche bia e be find x healing point near the bro no 21st clinic and my number 0540 311 311 0540 311 311 and here 21st clinic number did juma last week will be free nipa no mo free and yetimi contact bebre but maame ba ko aka say sebi etware yare about so ama wukunu agya wo honom ya na wura kwa yes say yebeboa ama saa yare na etimi every because yeah 21st the ensa be ni other people are yebetimi aboa financially na etimi ahwew ye free number nipa ne say wo de ni phone ne free ya se ensa be kan na nkwa ba na etu anamon so ye nyante wonka ye tise wuti a o free tano sukuma se oba bi bo modern ase obe free 0540 311 311 0540 311 311 na ebo a ye share wo no etimi abam ye mpese da bi no be free in future no aka se ye kan ne entimi anye 21st ye nye edwumadie sa mpacho aha ne edi dwumadie ni si nyankopon ya adom a next week awia 1 pm and ye di healing point in bebro channel says nyankopon ya adom wo china yes Sunday be at 7 pm no ye the repeat of the healing point no e de bebro me sorry ama papa clef more the weekend sports no e de abro ye de tie for enyina ase mo de da bia mo kwa so de mo na urade ma mo ye o na me peka o me pavisa o me pede de o atata de nko na mo bisa nyame mama abojo kire e o ma wade ye mu de mo mmɔ ho mpa ye ma no asema beka mo a wade ahwihwai asema beka ama wase ababa wa bi ne kunoko wose odi aba bi atwa wose ada wa wo ba pai ana se sa nti akoda na ono wa woro anya de ba okay ya taking on abufu ababo ho ade agodi wo mo ho mpa ye da abufu abam ye yi wadi efere adwuma mu abufu a ebema wa wade aye basa ebe ko so dem mo ho mpa ye na ba ho be wa nyene ne sen na ne nsen wo bo mu 3.1 nepa na wiadie ewuradie atata de nko na obo ho mpa ye sofo so jina bompa ye tutuo hey moi tutuo toi the blaster are going to play football against the world. I know God will never disappoint us. I know you will never disappoint us. Why you want to disappoint us? God, don't disappoint us, because Ghana is Christian nation. And Muslim country nation. We all love God. So why are you disappointed? Please, we are going to play the football. The match is very difficult because we are going to play against US, Germany.
timi ediama no and also say a transinage bomodene the final lab neba e babe rametimi ara ma check na non do abredi upon simano belse mako enum na no ye transia ye bari ababe di nkomo on the final lap no ye bomodene the 5 major leagues no ye didi di nkomo other news no beba esanso ko amanoni still UEFA Champions League no after so mo ye draw no omo abomodene the final fixtures no etimi ababonte na se na ho nkomo no esiete transfer window no entimi enclose ye ni na no ye brand abomodene na ye timi didi nkomo na fisem no ye be ramu pesansa the Black Stars of Ghana na just the Black Galaxy so masem na no me kanyambo chna omo ejina kono ni na ye brand the onsem no enso ababa be down na boa na ne makoye pretimi edi ama other news no ebabobo etimi edi abanra krobia Kumasi Asante Kotoko urwani chemo Sudan mpatamwa na just the friendly game no part 2 no etimi ekoso ni na ye brand the onkomo no ababa be rametimi edi ama na fidiama ye benye special guest ni na so urwani echemo time districts for the first time omo enya division 1 ewo honom no ye be didi nkomo esanse honorable Alexander Abebio ono ya the club president no ebe ram komodidi no ebe to aso etimi edi ama fidiama no apostle wa bishop ewo ano Michael Akomia the sports messiah enso ewo ano na afre Michael Asaribodo enso ano Luther King Atrase enewa panyine de ebe ramo ewo amanone medino abu diabie producers no ye wonas Ricardo Vaz and a DJ Rocky Jr. o make de aboma ya baba betrase de ere ramo so no etimi edi ama sere onim no aboafo bia daroma ene ye baba betrase ye djuma no timresem no obeti omonkana aboana ne ma da ye pa etimi edi ama na punchline so beba punchline ne beba the time ya bomodin ya wie bibibia na chese ye discuss ya mano ne nsem na wie no na chese so no wakonya so be join ye via zoom na wa bomodin na wetimi edi wadwenche no etimi abana aboana ne ma da ye pa etimi edi ama timame na amenko ne penfo na ekrado Luther transfer any ram na afia mano ne nkomo no wetimi edi ram etimi edi ama Luther King International Abu Dhabi Luther King Abu Dhabi Yara pombo kode nyame adom kwaku eye na nso oh mensu nyame adom me krekrema ne ma eko kama pet me aza madam ye one nkwada no oh nyame adom obi a ho ye na ene dwuma de na o se me dedicate edema eye ketwa no eye Luther King Jr. fantastic and then is obi a wish na happy birthday and then is only 3 years nyame de ne che and tie man no happy birthday Luther Kwaku Buachi Jr. Luther King Jr. Menim ze den am koba meba be hu adwuma anti happy birthday nko enfama no Luther King Jr. Something in Canada. Oh, meeting in Canada. Ze wana mo na zo no nam no. Za. Adwuma na wa sha se ye ne. Ba se ye. Ye pa so be fa papa. Ze o no you bia. Me judi o niam bu na o niam bia o ye bia na ye ku. Me da se. Enti so ba ne fa wa enye ba de kra. Na de be me die me da bi. Na onyu hu ni ana. Da bi se wan kasapa. Luther. Oh, owuraku. Na mi sha why. Ma cho 5 years. Hey, that is that the chevy. Yeah, go. Right at the my brother says so name Mimlinta, near Synchronicity near the final lab Dumadino, and your day Bronian Shansom say, and free major European leagues, you know, a B. Ashanra, a B. A Tojane, now PMO Premier League no England, matches outdoor Tojane, Yan Word Juma and Fama Mubetma Johnny, I was some Panante 3.1, and we are FM, then what you bet my Johnny, I was some TV, Uko Facebook, I was some Panante 3.1, and